Mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa mbere tariki ya 14 Ukuboza 2020 iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Perezida Paul Kagame, habayemo impinduka zitandukanye mu myanya itandukanye mu buyobozi bukuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imwe mu mpinduka navuga ikomeye cyane yabayeho ni yuko umuyobozi wa RURA Lt Col Patrick Nyirishema nawe yasimbujwe ku mwanya wahise uhabwa Dr Ernest Nsabimana, akaba ari wagizwe umuyobozi mukuru, no kuvuga Director General mu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Akaba yasimbuye rero Lt Col Patrick Nyirishema wayoboraga RURA wari umazeho igihe kitari gito kuva muri 2013. Hanyuma rero indi mpinduka navuga ni Engineer Memuzora wayoboraga ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC, nawe yasimbuwe na Alfred Dusenge Byigero. Mu bandi bayobozi rero bashyizwe mu myanya harimo Felix Nshimyumuremyi wagizwe umuyobozi mukuru, naho Noel Nsanzineza agirwa umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire Rwanda Housing Authority. Navuga ko impinduka ikomeye cyane ko nabivuze hejuru mu kanya gato ni muri RURA. Navuga ko ari urwego rukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ni urwego kandi mu by'ukuri abantu bakurikirana umunsi ku munsi bitewe na serivisi mu by'ukuri rutanga ku banyarwanda bose muri rusange. Navuga ko mu by'ukuri uyu muyobozi ikintu yazibukirwaho gikomeye cyane ni ibyemezo bikomeye cyane byagiye bifatwa n'uru rwego ngenzuramikorere RURA. Ibyemezo birimo ahanini kuzamuka kw'ibiciro mu buryo bukomeye cyane. Ngira ngo cyanateje ikibazo gikomeye cyane ni uburyo ibiciro byazamuwe by'ingendo rusange mu by'ukuri, kandi mu by'ukuri abantu bari biteze ko ibiciro bigomba kumanuka bitewe n'uko ingendo mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zari zongeye kuvugururwa, hanyuma zemererwa gutwara abantu bose muri rusange. Abantu bari biteze ko ibiciro bigomba kumanuka, ariko mu by'ukuri baje gusanga nta kintu kigeze kigabanuka, nta kintu kigeze kimanukaho. Bavuga yuko mu by'ukuri bikorwa n'urwego ngenzuramikorere RURA ari ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo ni ikibazo cyaninjiyemo n'abandi bayobozi bakomeye cyane hano mu gihugu. Navuga ni Dr Frank Habineza, ni umudepite mu nteko ishinga amategeko ahagarariye ishyaka ndetse anayobora rya Green Party of Rwanda. Undi ni Makire, muramuzi muri Transparency International Rwanda. Bavuga yuko mu by'ukuri niba ubuyobozi bwa RURA bunaniwe no kugabanya ibiciro ngo bashyire ibiciro binogeye abanyarwanda bose muri rusange, bukwiye kwegura cyangwa se bukagira n'icyo butangariza abanyarwanda muri rusange. Navuga ko ni ikibazo cyafashe indi ntera ku buryo byasabye ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente akinjiramo aganira n'inzego zishinzwe mu by'ukuri bijyanye n'ingendo muri rusange, hanyuma haza kuvugururwa ibiciro biza kongera kugabanywa. Icyo gihe byari bikurikiye yuko ibiciro byari byarazamuwe bitewe n'uko ingendo rusange mu by'ukuri haba mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu ntara abantu bari baragabanyijwe mu modoka zitwara 50%. Icyo gihe ibiciro birazamuka kugira ngo n'abakora ubwo bwikorezi nabo ntibahombe. Ariko mu gihe byari byongeye kuvugururwa bijyanye n'isesengura ryari ryakozwe n'inzego z'ubuzima, basaba yuko abantu bakongerwa mu modoka bagatwara 100%, ibiciro byagombaga kumanuka. Icyo gihe rero ntabwo ibiciro mu by'ukuri byize bimanuka, ahubwo byakomeje kugenda bitumbagira, bituma rero mu by'ukuri urwego ngenzuramikorere RURA abantu barwijujutira cyane, kugeza ubwo byanageze no ku mukuru w'igihugu. Ngira ngo yageze no kubikomozaho agaragaza ko ari intambwe ikomeye u Rwanda rugenda rutera. Ati niba abantu bagezeho bijujutira n'ibiciro kubera yuko noneho bemerewe no kugenda mu modoka, ati ni ikintu cyiza nacyo abantu bakwiye kwishimira. Ariko wenda n'ibyo biciro nabyo bikwiye kuza kurebwaho mu by'ukuri hagashyirwaho ibinogeye abanyarwanda muri rusange. Navuga ko rero Lt Col Patrick Nyirishema ngiki ni RURA, navuga ko yagiye mu by'ukuri abantu benshi cyane bagiye banenga imikorere yayo. Ntabwo ari ibijyanye n'ibiciro gusa, n'indi mikorere isanzwe. RURA yakomeje kugenda igaruka cyane mu itangazamakuru, ntabwo ari RURA gusa, na WASAC navuga ko yagiye igaruka cyane mu itangazamakuru, cyane cyane ubwo babaga bageze mu nteko ishinga amategeko bari kubazwa na PAC ku bijyanye n'imikorere mibi ndetse n'inyereza ry'umutungo byagiye biranga iki kigo. Nacyo cyamaze gusimbuza umuyobozi wabo ni Engineer Memuzora wayoboraga iki kigo gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC, nawe akaba yasimbuwe na Alfred Dusenge Byigero. Nawe rero mu by'ukuri navuga ko WASAC hari hakenewe impinduka zikomeye kugira ngo mu by'ukuri harebwe niba hari ikindi cyakosoka ku bijyanye n'imikorere yayo, kuko WASAC ni ikigo kimaze igihe kandi mu by'ukuri kinengwa n'abatari bake ku bijyanye n'imikorere yacyo idahwitse
yagiye iranga ubuyobozi bwayo. Rero uretse abo ngabo hakaba hari n'abandi benshi bagiye bashyirwa mu myanya mu buryo butandukanye bukurikira tugiye kugenda tugarukaho muri iyi nkuru yacu. Mu nama y'abaminisitiri yateranye yari iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, habayemo n'impinduka zikomeye cyane zabaye mu bigo nka RURA, WASAC ndetse na BDF. Mu bayobozi mu by'ukuri abayobozi bari bariho bavanyweho bashyirwa abayobozi bashya. Ibigo birimo RURA, WASAC ndetse na BDF bikaba byaha abayobozi rero bashya mu mpinduka zakozwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 14 Ukuboza 2020 iyobowe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yemeje ko Dr Ernest Nsabimana wari usanzwe ari umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire ndetse n'ibikorwa remezo agirwa umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe zirimo izifitiye igihugu akamaro. RURA ni umwanya wari usanzwe Lt Col Patrick Nyirishema wawugiyeho guhera muri Nyakanga 2014, bivuze ko yari amaze imyaka 6 ari umuyobozi mukuru wa RURA. Ikindi kigo cyakozwe impinduka ni igishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC, aho cyahawe umuyobozi mukuru umushya ariwe Alfred Dusenge Byigero wigeze kuba umuyobozi mukuru wungirije wa RURA kuva muri 2012 kugera muri 2017, ndetse kandi yanayoboye ikigo gishinzwe ingufu muri Ile Maurice. WASAC ikaba rero yarakunze kuvugwamo ibibazo mu bijyanye n'imicungire y'umutungo, yari isanzwe iyoborwa na Aime Muzora wari wahawe uyu mwanya muri Nzeri 2017. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire Rwanda Housing Authority nacyo cyahawe umuyobozi mukuru mushya, aho yagizwe Felix Nshimyumuremyi, mu gihe Noel Nsanzineza we azaba ari umuyobozi mukuru wungirije. Nshimyumuremyi yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe imihanda n'ibidukikije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ryo gutwara abantu n'ibintu RTDA, hanyuma kandi mu gihe Nsanzineza ari we muyobozi w'agateganyo wa Rwanda Housing Authority. Rwanda Housing Authority yari imaze iminsi nta muyobozi mukuru igira nyuma y'ifungwa rya Serubibi Eric wayiboraga ukurikiranyweho ibyaha byo gukoresha nabi umutungo wa leta. Dr Rose Mukankomeje wari usanzwe ari umuyobozi ngishwa bikorwa w'inama nkuru y'amashuri makuru na kaminuza HEC, we yahinduriwe umwanya agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo. Mu kigega gishinzwe gutanga inguzanyo ku mishinga mito n'iciriritse BDF naho hakizwemo abayobozi, aho Vincent Munyeshyaka wigeze kuba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yagizwe umuyobozi mukuru, mu gihe Rosalie Semigabo yagizwe umuyobozi mukuru wungirije. Urwego rushinzwe ubutasi ku mari narwo rwahawe ubuyobozi, aho Jeanne Pauline Gashumba yagizwe umuyobozi mukuru, mu gihe Jean Bosco Murenzi yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe iyubahirizwa ry'amabwiriza, naho Jean Marie Nyirurugo agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe ubugenzuzi. Iki kigo gishinzwe amasomo y'ubumenyingiro Rwanda TVET Board mu by'ukuri nacyo cyahawe ubuyobozi bushya, aho Paul Umukunzi yagizwe umuyobozi mukuru wacyo. Mu zindi nzego zitandukanye nka Minisiteri y'Ubuzima naho hakozwe impinduka, aho abayobozi benshi cyane b'amashami bahinduriwe inshingano, abandi bagahabwa inshya, ndetse no mu zindi nzego zitandukanye zose tugiye kugenda turebera hamwe muri iyi nkuru yacu. Inama y'abaminisitiri kandi yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: mu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe ifitiye igihugu akamaro, Dr Ernest Nsabimana umuyobozi mukuru Director General, akaba yasimbuye wari uriho mu by'ukuri Lt Col Patrick Nyirishema. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC, Alfred Dusenge Byigero umuyobozi mukuru Chief Executive Officer CEO. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire Rwanda Housing Authority, Felix Nshimyumuremyi umuyobozi mukuru Director General. Noel Nsanzineza umuyobozi mukuru wungirije Deputy Director General. Mu kigo gishinzwe amashuri makuru High Education Council HEC, Dr Rose Mukankomeje umuyobozi mukuru Director General. Muri Rwanda TVET Board ni Paul Umukunzi umuyobozi mukuru. Muri Financial Intelligence Center Jeanne Pauline Gashumba umuyobozi mukuru. Jean Bosco Murenzi Head of Compliance and Prevention Department. Jean Marie Nyirurugo Head of Monitoring and Analysis Department. Hanyuma mu kigega gitanga inguzanyo ku mishinga mito n'iciriritse Business Development Fund, Vincent Munyeshyaka umuyobozi mukuru. Rosalie Semigabo umuyobozi mukuru wungirije. Hanyuma muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Corneille Curie Ntihabose Head of Clinical and Public Health Services Department. Dr Parfait Uwariraye Head of Planning ME and Health Financing Department. Dr Angelique Mararungu Director of Planning and Health Financial Unity. Donatien Ngabo Ntagara
Director of Monitoring and Evaluation Unit, Dr. Tofile Dushime, Chief Technical Advisor, Mike Abinshuti, SPU Coordinator. Naho mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, Rwanda Biomedical Center RBC, Dr. Swaib Gatare, Head of Biomedical Services Department, Dr. Albert Tuyishime, Head of the Institute of HIV Disease Prevention and Control Department, Engineer Francine Mutesi, Medical Technology Division Manager, witwa Dr. Gary Rwibasira, HIV and AIDS, T and D Hepatitis Division Manager, Dr. Francois Uwinkindi, Non-Communicable Disease Division Manager, Noella Bigirimana, Research, Innovation and Data Science Division Manager, Dr. Edson Rwagasore, Epidemic Surveillance Response Division Manager, Dr. Jean Mponsani Zirikubwabo, Some Services Division Manager, Robert Rutayisire, National Reference Laboratory Division Manager, Julie Nyiringabira, RHCC Division Manager, Dr. Thomas Uyombano, Blood Transfusion Division Manager, Clarisse Musanabaganwa, Medical Research Analyst, Mohamed Semakura, Health Scientific Innovation Analyst. Muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga mu Itumanaho na Innovation, Esther Kunda, Director General, Rodrigue Byuma Ruhashya, Public Digitization Analyst, Angelos Munezero, Public Digitization Analyst, Martin Nezerwa, Chief Director, Chief Digital Officer for Agriculture, Roger Mizero, Chief Digital Officer for Environment and Disaster Management, Romarisa Ishimwe, Chief Digital Officer for Infrastructure. Ngabo rero undi ni Bera Rwigamba, Chief Digital Officer for Education Sector, Ariane Mugisha, Chief Digital Officer for Local Government, Stella Murungi, Chief Digital Officer for Justice Sector, Desire Emanzi, Chief Digital Officer for Trade, Industry and Investments, Fidel Rulinda, Business Analyst Minarok, Pierre Celestin Nizeyimana, Business Analyst Gender and Family Promotion, Darius Micho, Business Analyst Mifotra, Jacques Kayisire, Business Analyst Minisports. Mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi, Rwanda Information Society, Gloria Ingabire, Enterprise Architecture Division Manager, Maurice Bigwiza, Digitization Analyst, Elzon Mugabo, Network Operations Analyst, Gervais Ingirabarari, Software Development Analyst, Haleluya Iradukunda, Principal Development Engineer, Solange Karema, Business Analyst. Naho mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, Alice Uwera Karake, Director General of Parliamentary Affairs and Plenary Services, Tassier Yankurije, Advisor to the Vice President in charge of Finance and Administration. Harimo rero abagize inama z'ubuyobozi mu kigo gishinzwe ingufu, Rwanda Energy Group REG, Dr. Didasien Mukanyirigira Perezida, Pacifique Tuyishime Vice Perezida, Karine Umutoni, Viateur Mugenzi, Jean Claude Iriboneye, Charles Karinda, Clemence Rita Mutabazi. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire, Rwanda Housing Authority, Claudine Marie Solange, nyina wa Gaga Perezida, Emmanuel Twagirimana Vice Perezida, Anastasia